Ya kini ki SOP ki protocols, action has to be taken as per the prescribed norms, as per the prescribed acts. Kata kabangila dem IT. Tengah ong ye pi nak rakadau, ni dei ban sutu ba, ban nang ne sekmat, lada kin susngau ban ong mek bangilong safe mekala, ngau pi ngimpat note ban ai garanti kumta. What katim jogi doktor, napo health department ru kim note ban ai garanti bangi ngilaslong safe. Namar uniu kenyang jipang ong pim tip, lada tang iwei beklatiak langat. Nagadau mi prapenyungut kita ki contact tracing. Tang na ubri uba don saw sanmut ubayo eka positif tang ta pla sutu. Kimpak kalong ke beserkai hadu kata-kata. Te menta na kalian jong sarkar kala ai ka full authority sya ki SP bat sya ki deputy commissioner ba kinle ia ka bedon kam kat kum kai. Ngau ong pi hot menta ka ngau ong pi mdei shu badon jing temu. Ngiladem ai ko order sya ka district administration bakin le ka bedon kam. But gitu ki perlok ki ban violate segau bah wat wan sya ka sarkar, wat wan pan ma ka sarkar, namar baka an kan tre kam nan nismat.